El ministerio Jesucristo rompe las cadenas. Presenta palabra viva y eficaz. Y da vida a su... La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En la voz del pastor Luciano Arancibia. Imunay mangari tukuy pikunachos kay radiota uyarisanku paykunapis allinta uyaririnankuta at ukurinankuta kay Tata Dios palabranta. Yo sé que kay palabra, hermanos, maiskata también reparachenga y maiska jovenesta wawasta aún no ñokanchektapis pikunachos nins katikushani Tata Dios ta kasasunmanraj aún kay pantaypi. Kunan yacharikusunch Tata Dios palabranta. Yachakuy Tata Dios palabranta. Lantita yupaychayqa llankalla, jasilla, manakajlla. Pero kunantaq chayamushan, hermano, chay fiestas maypechos ninches carnaval. Kay aychaykiwan ofrecenki chay sutikun Baal. Baal significan, hermano, señor de las moscas. Baal significan, hermano, también Belcebú. Y Baal significan también, hermanos, ni pichos acay, príncipe de los demonios, kasyan Lucifer. Entonces, chay llaman, hermano, haywasyanku pikunacho, tukuy, chay lantista yupaychanganku, chay comparsas, hermanos, ni, chay kunaka kasilla kanko, yupaychanganku, jongorchakimanta chimpaykonganku. A veces, hermano, mokos ninkumanta yawarich achchukushaspa, chimpaykonganku chay lantis ninkuman, chay Dios ninkuman. Pero chay kunaka ruasqakashan, hermano, ullumanta, uchayri, hermano, titimanta unuyachisqa, ukanman, hermano, rumimanta, ukanman también, hermano, yesomanta ruasqa. Y tukuy chay kunaka nin, hermano, runaq ruasqallan kanku. Y pikunach nin chay kunata yupaychaqkunaqa kanku ciegos, mana cuentata qokunkuchu. Entonces, chaymanta, hermano, kaypakarin tumpitata qawarisunchej para que tukuy hermanos ninchej también runamasis cuentata qokunankupaj hermanos ni. Amén. Entonces, kicharichej Biblias nikichejta Isaías capítulo 44 verso 9 al verso 20 qawarisun Tata Dios palabranta. Imanintak profeta Isaías subtitulón pinin lantita yupay chanaka llankalla kasilla manakajlla nin. Kunan leerisunchej versículo por versículo explicaspa risunchej y descubrisunchej imayna pantaytataq noqanchispis ruamurqanchis manaraq Cristota riqsisiaspa. Pero gracias a Dios kunanka creenik noqanchisqa manana chaykunamanqa k'umuykukunchikchu ni piensanallanchispishñachu tiyan. Kay hinata nin Tata Dios palabran. Tata Dios sutimpi, Dios churi sutimpi, Dios Santo Espíritu sutimpi, kay hinata nin Tata Dios palabran. Lantita nin ruakuqkunaqa qasi manakajlla kanku. Maychikak achituta nin ruasqankupis qasi manakajlla. Chaykunaman sayasqa kaqkunapis ciegosllataj kanku. Manataq chaymantaka imatapis entiendenkuchu. Chayrayku enqachisqa kankanku. Imanishantaj kaypi Tata Dios? Kaypi profeta Isaías palashan, hermano, porque profeta Isaías llataj, hermano, parlarqa imaynatach Jesucristopis, hermano, nasikunanta, hamunanta kay mundoman. Y kay kikin profeta Isaías kunanqa kaypi nishan, hermanos, lantita ruaqkunaqa qasi manakajlla kanku. Chay chikak achituta nin ruakunku qasi manakajlla.
Y cancuna rikunguich no hermanos ni chay lantista ruanku kunanka rikushanch hermano kay carnaval chamusan chay pakpi sakay orurupi rikunch chay socavón no ve chay man may chica runa kunanka achituta runallataq pintaykushan ichari manachu y chay mantaq chay takikunas ninkuan chay culturas ninkuan hermanos ni chay anganku pero mana chay socavonqa chay Dios ninkuqa ruwasqa kashan titimanta uyumanta o yesomanta o rumimanta runaq ruwasqallan makisninwan kashan anki k'achitupis kachun hermano ruwasqa chayqa qasi mana kaqlla hermanos ni chaykunaman nin sayasqa kaqkunapis nin hermano ciegos kanku may chicas sayakunku chay lantinkuman verdad may chica hermano ninku ay kay Diosito kay Diosito kay milagro tazuan tal vez ñuqanchispis unaypis ahinata sayakuq kanchis chay lantinchejman rikuni tataypis sayakuq tiyusni sayakuq kanku chay lantisninkuman comunidadespi hermano sayaykunku si lantita rupachinki bueno demandasqayki nisunku chay ciegoman sayakunku manataq nin chaymantaka imatapis nin entiendenkuchu si tapurisunman chaymanta ma atinkuchu entiendeita chayrayku nin hermano enkachiskas kankanku y kunanka hermano kay cheqa kaq palabrawan hermanos ni chaya Sánchez qallarishanku hermano cuentata qukuyta enkakuyta de verdad qasilla kay noqanchis kay runaq ruwasqallanta adora Sánchez yupaycha Sánchez chayqa qasilla amén hermanos y may chica runaka ajinata munduntimpi ruakun lantinta hermano chaykunaka runalla ruashan kunanka y versículos 10 pi maninta qawarich pichus nin hich'aspa lantita Dios nispa ruaqa nin qasi manakaqlla tiempunkuta usuchinku entonces pichus chay lantita ruakun hermano ya sea uyumanta, ya sea titimanta, ya sea rumimanta, o ya sea hermanos ni yesomanta, chay kanin kasilla, pichus nin hermano, hichas kanin lantita Dios nispa ruakuqa, casi manakaqlla, tiempo ikita usuchishanki, tiempo ikita pierdesyanki. Kunan uyarich kay carnavalpi may chica hermano gananku chaypaq. Chay lantiman o cochinankupaj jóvenes y millas o callitos, magtitas, waynuchas, chay pandillasman yaykunankupaj casi manakaqta ganakushanku chayman o cochinankupaj. Nitaq nimata tarpankankuchu y nitaq nimatapis hermano hap'enkankuchu. Amén hermanos ni. Chaylantita ruaj kanin hermano chaylantita ruakuj kanin hermano charaykunin kay 11 chaylantita nin ruaj panin hermano masimpis nin hermano enkachisqallataq kankanku imaraykuchus chay ruajkunaka nin ruasqa kanku y tukuyninku tantaykukuspa nin sayaykukunku kutichikunankupaj paykunaka nin hermano umuykukunku kanku hatun machakuykunawan manchayta saltaygachanku kaypiqa nin defendenku chay lantinkuta chaymantaq nin umuyukunku chaymantaq pinkiykachanku chaymantaq haywanku tukuymata entonces hermano chay carnaval mana waleqtachu apamun chay fiesta paganaqa hermano mana noqanchispaqqa nimarayku noqanchis yarikunanchis kanchu chay fiestas paganosmanta amén hermanos ni herreroqa nin errota hermano nin ninapi parichiwan martilloantaq nin hermano waqtaspa munayninman nin hina hermano kallpawan nin hermano q'ewin y chaymantataq nin hermano yarqachikun nin hermanos ni kaypi rikunchis herrerosta comparasan pikunachu chay herrerosta ruankichis herreros fierrota qalichinkichis muchas veces ajinata ruanku unuyachispa fierromanta y chay herreroqa nin hermano qalichispataq chay herrerota imaynatachus trazan Diosninta ruananpaq ajinata qallarin ruayta
y yarqachikuspataq mana nin hermano ujiaspaqa nin hermano yarqachiku. Entonces kaypi comparasan herreroqa nin hermano chay fierrota ninaman apaykun chaypitaq nin chay hatun martilluchu combochu bajtan chaywan comodan y muchas veces ajena kallantaq Dioskuna chayta nisan kaypita Isaías aclarasan runaqa ajinatas ruwakunkichik. 13 lanti ruwaq carpinteropis kunan kaypi nin carpinteroman palasha carpinteroqa nin imata ruwan chay k'ulluta apamun y chay carpinteroqa nin hermano trazan chay k'ulluta trasaspataq nin qallarin ruwayta imaynatacha runa mañan Diosninta ajinata qallarin ruwayta carpintero chay Diosninmanta maderitasmanta chari manachu hermanos kaypi palasan sut'isituta imanintaq kay carpinteroqa nin chay sach'ata rin apamun chay pino sach'a chay imataq sutichasqa sach'as tiyan chaykunata apamun nin chaylawantaq qankunaqa mikhunatapis chayachinkichik nin ichantaqa chaylawantaq chay k'ullullamantataq nin hermano ninaman inqayunkichis chaylawantaq mikhunata chayachinkichis chaylawantaq nin chay aychakanka brasastapis nin ruwallankichis y chay k'ullullamantataq Diostapis ruwaykukullankichikta nin ay wampurunas nin. Interesante kaypi picaunsan hermanos sutinman y chaymantaq nin carpinteroman nin hermano sayaykuchinku. Entonces imanintaq ajinata nin kay carpinteropis chay Diosta ruwan y kay carpinteroqa nin rin k'ulluta conseguimun pinusta wiñachin yachan nin chay sach'aqa hermano ninapaq kasqanta chay ninawan k'ajachinki mikhunata mikhukunki y Diosniykimanri brasasta churanki chayman aychata churaykunki nin chay k'ullumanta ruwasqallawantaq nin hermano ninaman inqinki chayllataq mikhunatapis mikhuch y chayllamantataq kunanqa Diostapis ruwaykukullankitaq imagina kanki runa nin profeta Isaías chayta parlashan k'amisan maykamataq runa chayan chay wampukayninwan ciegos runa chaykunaqa kanku ciegos creeni que noqanchisqa manaña ciegoschu kanchis ciego kaymanta riqch'arimunchis allin kaq qhawayman ñuqapis ciego kashaspaqa tataypaq nisqanta ruwanay karqa porque ñuqapis huch'uy cieguito kasharqani porque tatay karqa machu ciego yachachishawarqa t'iqi wawanta pero gracias a Dios kaymanta lluqsimunchik ñawisninchis kicharikun y ñuqanchis manaña kaykunata kunanqa nimarayku hermano yuyarikunanchis kanchu. Amén hermanos. Versículos 14 manintaq runaqa nin cedro sach'ata nin sepres chaypi kashan chay maypichu cedro sach'a sepres nin y chay sach'ata nin hermano apamunku nin hermano maypichus nin hermano k'utunku montemanta wiñachinku y entonces nin hermano chaywan nin hermano sach'awan wiñan maypichus kayqa palasan chay sach'asta nin hermano wiñachinku k'utunku y runallataq tarpun y charimanachu hermano y chaymanta nin hermano llantawan nin ninata nin hermano enqakuspataq nin q'uñichinku mikhunankuta hornunkutapis chaywan nin hermano parichinku t'antata tukuymanta chayachinkichik y charimanachu hermano. Entonces chaypi nin hermano k'ullumanta Diostapis nin hermano ruwaykukullankutaq yupaychanankupaq chayman tukuy sonqo nin hermano qonqorikunankupaq. Entonces kaypi manishan qankunaqa sabes que nin Isaías profeta Isaías kay sach'asta plantankichis chay cedrota chay sumaq sach'asta pinusta plantankichis nin wiñachinkichis wiñaqtin chay sach'aqa nin chay llant'allawantaq nin hermano qankunata hornosta enqankichis chay llawantaq t'antata chayachinkichis nin q'unchaykichispa nin chay ninawan enqankichis chay llawantaq mikhunaykichis chaymantari chay wakin k'ullutataq qhawarispa Diosniykichikta ruwakullankichikta y chaymanta nin qonqorikunkichis y chaypita creenkichis may k'ajkamata hina kankichis wampuqaris wampuwarmi ciegos nin picaunsan hermanos. Entonces kunan qhawari t'ukurisunchik kunan kay versículos 16 wakin llant'atataq nin hermano ninaman enqankichik chay nina nin k'ajaq aychata chaypi kankanapaq nin hermanos ni no chaypi palashan tukimata hermanos ni
Kankuna kaypi hermano leíchis chaypi kashan kunan resumisaq noqa kayta. ¿Ya? Entonces, maipichus kaitata Dios ninchech, según que Isaías capítulo 44, verso 9 al verso 20, leeri, chaypi kasan. Maikahkamata kankuna kaikunata ruangichech nin. A ver, kunant ukuriso. Kay carnaval pichamunampa. Yo sé que hermanos ni carnaval callarin cañapis, kay semana enteroña. Y charin manacho. Callarin desde compadres, desde comadres. Si con eso hay compadres, hermano, may chica, hermanos, ni macanacunco, hasta guañuchinacunco, puro compadres. Diablo cajamu, guañuchich, mitachich, tucuchich. Comadres, quiquillantaj. Kunancha y carnavales son, hermano, provocanco, tata Dios, acá en Brasil, suyupi, no ves, y con igualito, hermano, provocanco, chay, ujayo, chay, chica, montón, runata, guañuchin, chay, zayo. Pero Biblia canillanta, diablo ku rayujina nin hermano urmamonga kay pachaman. Runa provocan tata Diusta. Kunan kay carnavales chayam y mataber ganans. Y matata será que chay uyumanta Dios ruasca para la pasonga. Kunan y mataruan chay pukara chayamonga chay pucaras. ¿No ve? Chay pucaras mantas, chay pandillas. Entonces, y matar ruanku chay pukaraman, chay pukaras achinaygipak y matar ruanaygitian, mullita, cedromanta, uyuta, utus papalka, aspita hina, apamunki, chay tatak, llaqllaykunki, lea chay pikasan, llaqllaykuspatahri, tumpata pintaykunki. Pintaykuspatahri runayamantaj apanki bendiciripue nispas tata Santiago man uchay tatakura pichus kashan sikilung yakuan chayaygarbanga. Y entonces chay uyuk epirisca kan zinki, ¿sí o no, hermanos? May chica tal vez kankunapis chinela etikuita, changleta etikuita, kankunapis hermanos ni epirgangich iskay hora, 15 hora chay uyuigichekta epirgangich purinan akarka siningich Dios nigichek. Purinan karka. Chaytataq kachaykuricusunchis a ver maypichus imaqtintaq mana parlapasunqachu nitaq hermano purinqachu kachaykukusunchis Salmos 115. A ver tarpasunchis chaypia imaqtinchis mana purinchu. A ver imaqtinchis mana parlapasunkichu. Salmos 115 verso 4 hasta el verso 7 leerisa kayhinatanin paykunaq lantinkurin Kolkemanta, korimanta, ruasca kanku. Chaykunaka, runaq ruasqallan kanku. Simiyuq kanku manataq parlankuchu. Ñawisniyuq kanku manataq rikunkuchu. Niriyuq kanku manataq uyarinkuchu. Senkayuq kanku manataq muskinkuchu. Makisniyuq kanku manataq imatapis lluqchinkuchu. Chakisniyuq kanku manataq purinkuchu. Ni simillatapis parla pasun kachekchu. Picausan hermanos. Sutingman. Entonces, kaipis rikunchis hermanos, maipichus rikunchis uyumanta ruakunku, Hongorikungichik, yupaychangich, chay Dios kunitama, charayku kashan minuskulawan. Dios nisan kaypi, mana nisanchu Dios, sino que Dios kunaygichek manisa. Dios ninkuta, minuskulawan ruasqa kashan, qelqisqa kashan. Entonces, hermanos, ni kaypi profeta Isaías nin, qasi chaykunaqa kanku. Kunan explicarisqaygis, ña chay k'ulluta ruwangichikña palqayuqta, no ve, palqa k'aspita, hinaspataq chayta q'ipigachangichis. Purinan a carga, imaqtinkunan kan runamasi, runaka significa nita, runa que mana Cristota katikuyta munanchu, runa huchasapa, kanta runa palapamuyki, uyarimusawanki, Bolivia suyumanta, may suyupipis, may k'ahkamanta, runa mana entiende kanki, may k'ahkama, imaqtinchay k'uyuyki q'ipirisqa purishanki, purichun Dios ninkichari. Imanintaq kunan Salmos libropi, chakin kan ma purinqachu, simin kan ma palapasunqachu, senkan kan ma muskinchu, ñawin kan ma rikunchu, makin kan ma haywarisunqachu, tukuy chaykunaqa nin runaq ruwasqallan. Pikawsan. Imaynatataq kunan runallataq ruwakunman Diosninta.
Dios ninchiska hanaq pachamanta niwarganchik ama waq Dios kunitata noqaman rikch'akuqta ruwakunkichikchu. Pillapis nin hermano chay Dios kunitata noqaman rikch'akuqta ruwankichik maldisisqa kankichik niwanchik. Pi tukuy atiniyuq tata Dios pichus qanta iñuqata ruwarganchik. Pichus kay killata, pichus kay intita lugarinman churarqa. Pichus kay parata parachimun chay tukuyma. Mana Santiagochu, nitaq Tata Pedrochu, nitaq nimayqin santuykichu parataka parachimun, sinoqa tukuy atiniyuq Tata Dios ninchis qhipakaq ñawpaqkaq parataka parachimun. Fuerte aplauso. Paya poqochipusunki chay sarata, chay papata, chay triguta. Agradece a payman. Mayk'aqkamataq kasunchik ignorantes, runas, warmis, wawas, jóvenes. Kunantaq imatas ruanchis hermano chay k'ulluman ruwayguspa, chay k'ulluta plantayunkichis. Chay k'ulluta plantaykuspataqri imatas ruwankichis. Sarasta apamunkichis hatuchaq sarasta. Ni siquiera saraykitapichu, sinaqa waq saratataq hermano t'iramuspa chayman plantaykunki chay Dios nigiq hasta suwachiyta yachachillasunkipuni. Chay angolasta, chay papasta, hermanos ni warkuykumis ni siquiera hermanos ni chaqraykichismantachu, sinoqa waqpa chaqraqmanta. Hinaspataq chayman imatata churayunkichis, chaymantaq phukuchusta churayunkichis, charayku noqanchis hermano ni ima ruwananchis kanchu chay phukuchuswan. Y chaymantari imatata ruwankichis, y chaymantaq misturawan, silpintina. Ichari manachu. Kunan uyariwaychis cuenta kokuy. Kunan casamientopi utilizayankichiktaj misturata. Mayk'aqkamataq mana entiendinkichikchu hermanos ni hermanas casarakuqkuna. Qawari kay carnavalpi apaykushanku tejaq'analla pataman silpintina y misturas. Matrimoniopita kunan utilizayankichiktaj silpintirata o misturata. Mayk'aqkamataq kasunchis hermano chaywan punichu k'achitu casamentuyki. Chayqa diablota. Diablo wakichirqa chaytaqa chay papel k'utusqamantaqa. Y chaymantaq imataqa haq'anaman churayunkichik nina abrazasta. Nina abrazas patamantaq hich'araykunku imasta. Tukuy chay q'upachanasta. Y chay patamantaq imataq hich'ayunkichik. Compite, mani compite. Y chaypat alberca compite, trigo compite. Chaykunaqa rikurimun hermano, chay supaypaq q'ushnichinallampaq. Y noqanchistaq chaykunata antojakuspita. Y kunantaq munduqa kayta ruwashan. Y maychikaq hermano kani, cristiano kani nin, sin vergüenzas todavía chaypi metesqas kashanchis. Campoman rinqanku chay campopi chayman urmanqankuraq. Qhawaspa chay pukarasta, qhawaspa chay pandillasta. Pi causan sutinman. Ama noqanchis nin hermano chaykunamanqa chapukunachu. Amaña nin noqanchisqa ichichakunachu chaykunawan. Noqanchisqa k'anchaymanta wawas kanchis, mana laqhamanta wawaschu. Chay laqhamanta wawasqa kanku chay runas noqanchisqa kanchis varones de Dios. Diospata wawasnin. Si paypata wawasnin kanchik entonces amaña noqanchisqa chaykunamanqa chaqrukunachu nitaq chay compitistapis mikunachu. Amén hermanos. Y chaymantaq imatas ruwanku, chaymantaq ashka imillas o callas pandillakunku. Pandilla de nacer, pandilla flor de rosas. Y chaymantaq hermano imatas ruwanku, yupaychanku, si o no kaypi imanita, chay kikin Dios dillankumantaq nin qonqorikunku, yupaychanku. Chay qonqotaykiwan chay burrupalannikita apaygachanki chaywan qonqoteashanki. Pero nimata chay Dios ninkiqa qosunkichu.
Chayrayqa hermano kunanqa hamun tata Dios pa phiñakuynin qankuna ninkich ima pasasan kay munduwanri lukuyashanchik mataq nuqallanchis hakanchik huchayuq. Todavía católicos kanillawanchis akay runaqa ay akay evangélicos akanku anchapukus qankuna más bien akankichis chaykuna. Separakuychis imayna Diostata yupaychasyanki pi Diospi creenki. Chay tata nerga tata Diosqa chay manakaq yannigichmanta chay manakaq yuyaynigichmanta chay manakaq ruwaynigichmanta nin lluqsimuycha allinkaq yanman pitaq chay allinkaq yan Jesucristo evangelio ari imaychika noqanchispis chay manakaq yanmanta lluqsimunchis chay allinkaq yanman ama chaymanta putikuychu yo sé que rimasunqanku tutupayasunqanku munasunqanku urmachiyta qan sinch'ita sayay fuerte aplausos Iglesia de Cristo. Entonces, kaipis y kunchis hermano, ajinata fiestas ninkutas ruakunku. May chicas una kunan ematas ruanku, chay hatuchas, may pichus kashan pukarankuta, chaypis palashallanta, iskay aspista nin sayaykuchinku, chay mantag nin hermanos martillos wan takaraykunku, hinaspatas nin chayman warkuraykunku, waka piernasta, waqtanasta, sanabriasta, tukuyima flotata chayman juntayuchinku. Y chaymanta, may chicas una nin tusuj. Creen chay sachapi, creen chay kuyupi. Y chantaka wakashanki, ma kampapitay, ma paramunchu, ay chay hina inti, kay hina kahay. Chay tataq nerqa tata Dios, kankuna noqamanta nin karunchakuspa, manakaqkuna Dioskunay yupaychankichej, noqaq phiñakuynin hamunqa chaylaya runaq patankuman nerqachu manachu Diosqa. Y chaytaqa ma cuentata qokunkichejchu bolivianas y bolivianos. Y may chicas kunanka kallarinkanku hermano kay carnavalpi tusurikamuita saltaykachayta wakenka hermano wañusqallana wasinkuman chamunganku may chicas hermano wañuypatapi. Hermano diabloqa munan kay munduta uquyka kapuyta. Cuentata qokuy hermanituy noqanchisqa chaymanta lluqsimuq kanchik. Amaña noqanchisqa chapukunachu. Tatamama parlay wawaykiman ama permitichu chay wasiykipi hermanos chay globosta globiakushanankuta kan mama kan tata tomay autoridadta si munanki waway kay kunasnikitas wakuyta chayqa mejor lluqsiy kay wasimanta maypicha kan wasitas wakunki chaypi munaynikita atinki ruayta pero kay wasipiqa respetakun mientras que tata mientras que mama causan pi causan hermanos ni sutingman. Entonces kawari imaynatataj hermanos runa urman chay diabloman chay costumbres paganos maypichu chayamun chay carne a Baal chay fiestas paganas kay boliviaca casi fiestas paganamanta junta y chari manachu chay niñunkuta nasichinku chay niñunkuka kashan hermano tamus y maypich kashan akay warmi semirames chayta tukuchanku kan susillos churakunku tukulaya color chaypi kunanga carne a Baal pasanga chay fiesta chamullanñata runaka chaypi mint'us hagashan chaypa qolqeta ganan imagina jovencitapis pero hermanoy kan cuentata qokuy amaya noqanchisqa chayman chaqrukunachu pero kankuraq maychika cristianos ninku que kasqankuta evangélicos cristianos pero sigue chay ukupi kashanku chaqrusqas sigue chay fiesta wasispi qhawakushanku sigue chay globoswan choqanakushanku sigue maypicha tusurakushanku chay fiestas kaja chay ukupi kashanku chay tataq nerqa tata Diosqa paykunaq chawpinkumanta lluqsiychik t'aqakuychik ayqikuychik amataq ch'ichipaq qhawasqa imastaqa llankhaykuychikchu tupaykuychikchu qankunaqa nin llimpuchasqa wawashña kankichik niwanchischu manachu t'aqllarikuya Iglesia de Cristo.
Kunan kanzi kunki wakin patak ajinata ruayukunkichis no ve, chay pukarasta hatuchasta, y chay pitak tusurinkichik, sí o no, comparsas, kaparirishanku, kun kallik'ikuyta, nitaq nima parlaypis uyaripis kangachu paykunapaqqa. A ver, imata ganankichis, nimata ganankichakchu, ni imata, sí o no, chay carnavalpeqa, la mayoría espíritu inmundo kuyurikonga, tukuy jovenespes wakenga wañuchiymanta suwaymanta, icharin tukuy chay espíritus kuyukun chaykunapi. Pero no ganchista tata Dios waqaychawasunchik, yaykuynikipi lluqsiynikipi kunanmanta wiñaypaqpis, hermano, amén. Pero ama dicho, hermano, chay maypichalantes yupaychashanku, chay manga ama dicho tentachikoqqa. Chay día kanka kaypi ayuno, kallarikunka lunes, martes, hasta miércoles. Tukuy bolivianas y bolivianos sampuychik, no ganchik, horas asunchik, mañas asunchik, kay Bolivia suyunchik rayku. Mano ganchis atinchichu, hermanos ni, chapuchasqa kayta chayman. ¿Sabes qué? Palabra Deuteronomios imanintaj. Deuteronomios niyantaj kaypi. Mana solamente profeta Isaías yachu. Kaypi nin Deuteronomios. Y también, hermano, Deuteronomios te escribir a Moisés. Moisés imaninta kawariche. Le risunchis kay Deuteronomios. Maipichus kashan. Capítulo 4, verso 27 y 28. Imaninta, a ver, kay Moisés. Moisés pis amin tata Dios payman nerka kami kay llaqtayta kay israelitasta kay 12 tribusta kami. Imaninta. Tata Dios kanin kay hinata. Tata Dios kanin tukuy nacionesmanta cheqerawarqanchik. Cheqañanlla qhipakurqanchik. Chay llaqtapipis. Maykunamanchus nin tata Dios pusawarqanchik. Chaypitaj nin kankunaka runak makinwan ruwaska Dioskunata nin yupaycharqankichik. Y ullumanta, rumimanta ruwaska lantista, mana zikukuna, mana uyarikkunata, mana mikuhkunata, mana muskihkunata ima. Imanishantaj kaypi, hermano Moisés, kaypi nishan tata Diosllataj nin akawarqanchik, churawarqanchik nin sapa llaqtasman, ranchusman, provinciasman, municipio kusman. Amén. Si kungich sakay maypich Torre de Babel ta no ve perqasharqanku y sheloman chanapaq chaypi tata Dios runasta confundirqa chaymanta runaka riporqa sapauq llaqtankuman parlasqankuman hina chaytataq nishan kaypi Moisés tata Dios ari nin hermano nacionesman cheqerawarqanchik aqawarqanchik pero nin mana waq Dioskunata ruwaykukunapaqchu tata Dios kanin aqawarqanchik. Amén, hermanos. Manachay kanin tata Dios kat akawarganchis paita yuyarikuspa siempre yupaychananchista. Kaypi nishan Moisés kankunaka tata Dios akawarganchis nin sapa ranchusman, sapa departamento, provincia, cantonesman karita warmita churawarganchis no kanchista nin chaypi Dios kunitasta ruaykukurganchis. Charayku minuskulawan palashan kankunaka chay sapa kampuygichikpi llaqtaygichikpi sapa runaka nin Dios kunitaygichikta ruaykukurganchis. Rumimanta, ullumanta, titimanta, unuyachiskata, yesomanta nin chaykunamanta kankunaka nin umuykukurganchis. Mana chaypacho nin tata Dios kat akawarganchis. Pekaunsan sutingman kunanzi kungich nobe orurupeka sokabongninku La Pazpitaj ekekunku Cochabambapitaj imatagri agosto killapi yariku ima urkupiña no kanchpatari kay sucre llaqtanchis sagay cerropi imatian ajina kaita nishan charaykum hermano Moisés. Si tata Dios nin hermano akawarganchis waq llastaqman churawarganchis mana nin no kanchis waq Dioskunata ruwaykukunapaqchu. Pero kankunari imata ruwarganchis nin sapa llaqtaygichikpi ranchuygichikpi maymancha nin tata Dios pusasurqachaq chaypi kankunaka nin Dios niygichikta munayniygichikman ruwakurganchis. Pero imaginachu kanankarqa picaunsan hermanos ni sutinman. Así que hermano, kay Dios ningoka casi chaypi kasan. Si chiqchishan chaypi chiqchishallampuni, ¿sí o no?
Paypichus ninchari hermanos nin. Chay kunaka nin hermano ni escomanchachimanpis nin compara con gucho. Imagtin. Hankuna rikungichis no ve chay yesomanta ruasqa kashan. Chay virgencita palomapis chayman pach akay kun tiyay kun akamanta bañasqa kashan. Ni siquiera chay palomallatapis chay escollatapis manchachinchu chay virgencita. Ahora, pichus no kanchis albercata abasta tarpunki. Chaymantaq manchachita churanki, digamos, camisayki o pollirayki machuyapun. Chaytataq churaygunki chayman. Chayri mancharichinchu manachu. Qawari, chay esco manchachita churanki chayraq astawan valorneo, chay santomanta nisqaqa. Pero chay santore esco akamanta manazikurig. Ni escollatapis mancharichinchu. Chay hina wampupunichu kasunman noganchej. Chay hina Dioskunata hermano yupaychanapaj. Lluqsimuy munasqa runamasi. Tal vez kan uyarimusanki kay radiota. Tal vez kay radionita nimusanki. Verdad kaytaqa nimunki pastor. Mana llullachu kayqa. Palabraqa tata Diospata nisqan kashan. Tukuy runa, tukuy warmi yachananpaq. Amaña pantakunachu, por favor. Picaunsan hermano. Profeta Isaías sut'isituta kaypi nishan hermano. Chay ruaqa nin usqayllata nin mikuspa nin hermano kawsayta munan hina. Y chayqa nin llulla qasi. Mikunkichik, uyankichik, saltaykachaykichik, ni imapaq chayqa. A ver, tapurico y campos hermano, unay tiempo manera cristiano kashaqtiki. Ni chari ni mata conseguinkichikchu o conseguinkichikchu. Ni mapaj, jasipaj chay tususqayki, jasipaj chay carnaval, hermano, tiempoykita pierdesqayki. Carnaval charimun, ofrecerinchis, ñoqa qosaq carnerota, ñoqa qosaq wakata, chaypaj, hermano, llank'aqaychik burrujina, hermanos, ni sí o no, kanllata utumuspa, hermanos, ni, y chari chay qonchuyakuta, hermano, ruanaykipaj, chaypitaq, chay kuchis ch'uqunangupaj. Chay orqukuchis, chay chinakuchis, chay maltakuchis, chay qonchuyakuta ch'uqunankupaq. Y kunantaq ufiestanchis actividad chayamo hermano necesidad tiyan iglesiapaq ni imata munanchishu qoriyta. Pero mundupaqri picaunsan hermanos suteinman imayna pantaypita carganchik, ¿sí o no? Imayna hatun pantaypita kash. A ver, manachu achaykunata ruaspaqa hermano tata Diosta peñachinchik. Kanllapis a ver churakuy tata kaspa a ver wawayki mana kaqkunata ruachun. Manachu rabiakunki, manachu putikunki, manachu seqonki. Ajinallatata hatata Diospis hermano kashan hermanos ni aguanta, pero paciencia tukukapusan. Chaytataq nirqa tukuy chaykuna ruwaqkunamantaq nin chaykuna pataman noqa kaykunata kachaykamusaq. Charaykucha tata Diosqa palabranpi nirqa si chuskayllaqta cuentata qokuspa ñuqaman nin kutirikamuwanman chay mana kaq ruwaykunas ninkumanta chay mana kaq yan ninkumanta noqa castiganay kashaqtinpis nin sonqoyta nanachikusaq mana castigasaqchu perdonasaq kay llaqtata chay hallp'ata nin. Pero runaqa ma munanchikchu. Runaqa peor kutiykapunchik, duro de corazón, atacaj evangeliosta, criticaj Diosta, ni creenkuchu Jesuspe. Hasta iglesia romana católica nin, ¿sabes qué? Jesucristo kanin, wañuyninwan fracasar o fracaso kay runaqa nin, kay hinata ninku. Kanmakanki chay tatakura fracasado, tata Dios hermano mana fracasadocho, tata Dios hasta wañuyta tiparqa, pero pay hamuspa wategmanta hermano kay pikunachus creejkunata churki sayasanchik o qarikapuasunchik. Ay qankunamanta quedakuqkuna chay p'unchaypiraq kanqa lamentoykichik tarde. Charayku kan hermano hermana churkita sayay amaña no canchis chaykunaman chapukunachu
Amaña chay globoso an wawasninchekta hermano apaykunachu. Amaña hermano kanka chay globosta wawasnikipa rantichu. Amana chay chisquetesta, chay maipichus hermano chisquetes no ve kashan hermanos ni chay hampato imayantach kaku wakan chay posokonasta hermano kanka chay kunatak o karichu chay tapi chay hampatumanta hermano kawanku charayku chisqueteanku chay posoko igualito. Amaña no ganchisca chaykunawan wawasninchekta urmachinachu tata mama cuida y wawasnikita si mana kan hermano wawasnikita disciplinankichu hermanos ni creí hermano wawasniki uyanganku chaypi difícil cuando ya aspi genko pacha kashan manaña atinkichu wichtuyachita pero wawitamanta pacha se kan sachata plantanki reparanki chay sacha mana allintachu uñasa kurkuta ladonman hermano plantayunki watayunki chekanyanga hermano chay sachaka así que hermano wawitamanta pacha kay palabrawan inculca y wawasnikita ajenamanta chekanyampi wiñakunampa iglesia de Cristo. Ahlariku y chay causa tata Dios. Entonces, kangu yarimusoan que hermanitui, amaño no ganchisca, chay carnavalesman meteconacho. Amata yuyacuspa hermanos dicho, campo y marishani, papa aya, sino que fiesta kashan campo y kipi, chay días puni, chay semanas puni, rinay tiang aya, imachtin, porque ñawisni que munan zikuita. Y Martín hermana chay fiesta pasaste en rinquichu. Y waken ka rinquich, waken hakay urmayungich tentación man. Campo man relgan que ustaw machi amonginacho kayman. Y Martín diablo kanizonga ima uyaykiwan chayanki kunangri. Sinya kay kunata zuay con guiña. Y charimanacho hermanos. Ama no canchis kay carnavales día hermano. Ni tachay pukuchuswan y cachaychu ni ima wasikita ni ima ama hermano ni ima aicha kankasta ruaykuichu chay día kunandía ruakuy qaya día pis ruakuy pasaqtin pis ruakuna y martin chay día puni no ganchis qatichikunanchis tiyan chaytataq nerqa tata Diosqa ama qankunaqa munduta imitaspaka chay diyallataq imastapis ruaykuychaqchu. Mana kashanichu en contra aichitata mikunaygiman, sino que ama chay diapuni katichikunachu hermanos uyariwaichej. Pita kayhinata yachachizunqa hermanos, pastor ovejasninta monakujqa, ajinata yachachin cuidan chay almanta, chay cuerponta, mana mamakochapi ñak'arinampaj. Ahora, si no caiman pastor que mana putikuimancho ni yaigichismanta, hermanos, tata Dios pasó tiempo, gracias a esta cosa, me creo rito sobre muy chistes. Chayka mana ari, pastorcho, chayka imainatata ajina predicanman. Kanko ajina yachachikuna. Kanko hermanos ni, charayku no kanik hermano, ama corral ni gimantaga kuyukuycho. Amén. Ahora, si chay corral ni gipi, mana carta ya chachasunk oveja, lo se me ari chay corral manta. Porque no ganchesca que hay palabra manjina causa cananchtiam. Picaunsan hermanos ni. Así que profeta Isaías nin, lantita yupaychaca nin, yankayakanku, tiempo unkuta pierdenku. No canches cuando caiman jamunch horas, iskay día, 15 días, ruasuncha oración, ayuno, lunes y martes, miércoles, mana pierde suncho ni mata, mana yankachu kanman caiman jamuskaike, sino ga maichica alma shamuyangangotar y chantapis campis, wakichikushayanguita, estaban espiritualmente, akakushanki huchamanta, caiman jamuspaka, ni mata zikunkichu, ya carnaval ga pasar babuscaña. Amén, hermanos. Kaypeka yachakunki palabrata kaparikusunch tata Dios manta, palabrata yacharikusunche. No, kaypi kas mana rishanicho hermano campamentoma, kaypi kashasa kankunawan, palabrata yachachispa. Picaunsan hermanos, sutinman. Así que hermanos, ama no ganchisca, chay carnavalespe, chapukunacho. Palapa hermano higuita, wañu y chay carnaval parnin. Y causa y Cristopaj. Palapay, guaño y chay carnavalpaj y causa y Jesucristopaj. Amén, hermanos. Excelente.
Hankaypi kashanki abuelita tal vez al chisni hamusonganku chay globos ni waway chay globo hawama chokay. Ama consisticho. Nogapis ni nipuni kay wasipi makananchu tiyan ni makopa diablojta. A veces wawitasnita infistingu colegiopi chachimanku vaya a botar a la basura. Pero si ñoqa consistisa, tatayqa consistillawan o mamayqa consistillawan. Entonces chachimullankapuni. Pero se kan ullapi manchachinki. Entonces anki chay ni pipis consistikunqa chay hawapi qopataqa ña choqanqaña. Amén, hermanos. Picaunsan hermanos ni. Kay palabra cachun de bendición, tukuy runamasis. Iglesia de Cristo. Ama no canchej urmanachu. Kay fiesta pagana, maipichus kashan chay carne a Baal. Ama joven, kan, hermanituy chay kunaman chapukuychu. May chica tatas mamas, wawas ninkuta mamunankuchu kachayta, mamunanku pagaita chay 370 bolivianetos. Pero, si kankuna cuentata kokungis hermano, carnaval peca ma 370 bolivianetos tu suspaka tukunki. Sino inscripción solamente vale por lo menos unos 3.500 bolivianos. Leche de tigre y parre, chica y parre. Y a veces tataca piensan, hermano, que caro cascanta, que hay 370 bolivianos, que maipichus huahuayki y achacamonga palabra manta, y mana ni ima chaykunata y con gacho. Sí que, hermano, a veces tatas ma piensan en checho, ma tucurin checho, pero hermano kaita no ganiki, ama chapucunacho, kay carnavalesma. Amén, hermano, ama chapucunacho. Paktata huasikipi baldeana kusawats, paktata huasikichis kariwarmi globeanaiku kusawats, ama chaykunaman metiguichecho. Paktata hermano kankuna kay carnaval tiempito, ay kumpitito tapapos pastornep chay kumpitiwa uyaygipi chogayusqayki, mana monanichu diablo mikunasninta. Ahora, can compite mercado central, pero ves, guatantinta muyurin. Achayta mikuku y mama nachoka. Pero chay compites pucamanta, rosado, se cuem chaga, supaipa mikunan chaga. Mani shaykichu que mana mikunaykita pone. Ahora, chay mercado central, mercado campesino, can guatantinta muyurin, vendecuspa. Chaytaka mikuku y pasas cantado. Pero ama chay ricurimun diablo pa chay diayatak apaigamo hecho. Picaunsan, hermanos. Sutima. Ahlariku y chay causa tata Dios, man, aleluya. Así que, hermano, carunchaco y chay carnaval manta. Ama chay carnavalspi cumpirasniquitas ruamuichu. Pactatak tataiki mamaiki chaypi ruashaman, hermano, chay pucaranta. Mejor, hermano, ama chayaichu chay wasiman. Mejor chay día ayunuman, oración man ripu y oxeroman. Ama chapukuichu. Se can joven chay wasikipi. Tatasniki ruashankuras ninki kunan imanasaktak. Entonces ni papi no akamana kunandía machi amusakchu. De repente chaypi kangu amiguituiki hermano cristiano. Si chaypa wasimpe alojarikamuy akakui. Y pasaktinta kutiguyaita. O ayunuma yaikupi iskaidiata ajinamanta hermano. O asiki cuartoiki tian chay ukupi wes aikuki biblia kemaninta. O asiki ukupi wes aikuki cuartoikita oray ayunay. Mientras que paikuna cumpirasanko cantak tatadios man oray y de repente chay urasqayki hermano en público rikukunga tatayki mamayki hermano watantenga manaña chay carnaval ruangacho sinoga paypisninga nogapis munane janjina waway señor takatita chay lugar niman churakuspa cuartoykiman yaykuy oray atipay jankanki por algo chay kanchay hermano chay kanchayta chay lakata kanchanampa tahlariku iglesia de Cristo. Y también cantaniki pichus radio te animusaban que también a través que redes sociales a través por YouTube cantaniki hermano amach y chichacuichu ama chay lantiman ama chay carnavalman can hermano ni taquichu ni yupaychaychu ni nima taquinikiwan hermano yupaychaychu cuidacuy runamase que tata Dios bendice songa. Amén. Fuertes aplausos. Kunanta chakimanta churakusunchej gracias takoson kay palabra manta.